Miting tabiri pumna magpu Danube na khurumjeri taram nongcheri. Sandok chari bathorum asi Impact TV gi entertainment news kya gi pawdam puzarak riba Mami Mapao. Ngasi gi mari futaraga mathoirak suba episode asida kari karamba Mapao sing puzarak riba gi haibadu thamjeri. Miyamna yamna pamna yengna khiba Manipuri web series ihulgi season 2 gi trailer release tawkibagi Mapao. Ani subada Imphal Music and Arts Festival Imphal gi GM Hall da pangthokibagi Mapao. Talentika Mr. India International Tourism 2022 gi mingthol phanglakraba Soram Oscar Imphal da okibagi Mapao. Mari suba Mapao da taraga nipan rak suba Sumang Lila Ningtham Kumhai 2021-22 hongdokibagi pawnam. Nipan rak suba Nongin Kumhai Manipuri Music Video Festival pangthokibagi Mapao. Manglangi ipak to the haine mingthon ba Manipuri feature film Miyam da Kudol Tamnaba same saba loisilakpagi Mapao. Aroy ba Mapao da numit mari ni chupna chathagadaba Mari rak suba Sirui Lili Festival 2022 Ukrul District ta hongdokibagi pawnam. So guys, ngasigi ahanba Mapao. Miyam na yam na pam na yeng nakhiba Manipuri web series ihul. Miyam da makhatana anawba mahaw amapina ba same saba pumnamak loisilakpaga na. Ihul season 2 gi trailer release tawkibagi Mapao asi miting taminasi. Hauji Mami Mapao gi team na laijari mafam asi Rafa Kitchen dani ngasi Ihul season 2 gi web series asigi trailer release pangtok panamini ngasi manung dal lairiba koi artist singa unabay tanja du logjage. Miyam na yam na pam na yeng na kipa Manipuri web series Ihul gi season 2 Miyam da kudol tamna bagi damak sem sava gi tabak loishilak post production ki stage ta laire loina na Ihul season 2 gi trailer su release tawkre iroi semata laiba Rafa Kitchen da pangthokiba Ihul season 2 gi trailer release tawbagi thauram atu da saru yakiba web series asigi story amadi screenplay tawriba dancing pukham bamna fongdorakpagi matung inna Ihul season 2 atuba matamda miyam da khudol tamna na ba sem sabagi thabak loishilakle mathang tha June gi aroiba fawbagi manungda Ihul season 2 gi ahanba episode sungsoi shoidana miyam da uhallagani hairi thauram adugi manung channa ipom haina mingthonba mobile app amasu launch tawkibaga loinana hariba app asigi kuthangda miyam na Ihul season 2 asi yengba yagani hairi. Mayamna season 1 da pamna ki ba haibase ai khoida hen akiba phaure hai tare mamang da phajagar ga tunda phajada basu lai adagi mamang da phajagar ga ai khoida napan na wangkhat ki dana thabak na wal hoba gumba adum baji lak pani na ai khoida napan na wang dana ba thabak na hen na basi yam kan na honai mayam ni yengbi na ba pambi na ba di yam na kan na hona jai aduga sungsoi soi dana su pambiu di haidi akoi gi awaba je khajitang da su ubiu na haiba wafam si thamjage. Thank you ije unna ba yam nungai jai ko akoi na hauji unna jagi doriba misak asi khoi Impact TV da anchor oina shu thaupu biriba amadi mayam ne am pamnaba Ihul haiba web series asida script writer oina oibiriba Tenjing pukhambanga unabai tanjadu logjage. Hi Tenjing. Tenjing khoi gi mamangi web series tadi Ihul si yamna wana loina ki ko haibadi wari si mayam da awaba ama oina piraga loishangi ba ado handaki web series ani shubada su do khoi series asi adong wa dorira kamai tawbano haibado haipetang khangjani. Ihul haiba hojiki series ase koi gi somgi question jida dum lagtar gadi series ki maming jidagi ko Ihul la jida koi da phawriba makhal dune awa basu nungai basu adagi nukshi basu loina mak ne haidare aduna wari dugi kainodi koi lithop tabida title du da yauriba adugi nungi oiba artha du da changaga haidare ko aduna season 1 du da jo koi nungai ba harauba adagi wa awaba duna loshingi bada poloipam oigi bani ada handaki season 2 jida so adum loina mak yaurakani Ihul la mix ti loin oirakani du karamba Ihulna karamba emotion na loishingani habdi mayam puna yengdarsi how to tanga khangni ba ko ai mamangi dadi mayam si kappaga loishan na greb bitta koi gi pi tar ga loina loishan lena ju akoina ujaba da u su ure dagi mayam na haina du ju ta ba na tana khangju khange ko adu ba ani shuba series asida ju koi gi haidi club mix up tawni na habi bane ba ko
नुंगाइजे एदो अखोई वेब सीरीज असी अखोई ममांगी कनोददी सीजन ददी अखोई YouTube तो ओइना अखोइना उजाबा फंगजै को अदो हंदकसु सुमाइना दुम अखोई वेब सीरीज असी YouTube दा दुम थादोगा मयाम दो हंदोरिब्रा हंदकिना कमाइ तौबनो हाइबसु हाइपतन हाइबि अखोई से याम मुन्ना खनरबा मतुंगदा मयामनसु मयाम अखोइनसु पाम्बा अदुगा मयामनसु पाम्बिरमगनी न खले अखोइगी YouTube दा थादोकपसे अदुगा मी अदुम येंगबदसु दुम एक्सेस तौबा नुंगाइबा अदु तौबदबु अखोइना YouTube दा थादोकपा मतमदा अखोइगी प्राइवेसी अमखक अखोइदा लैतबा अदुगा अखोइना मीने हेक अखोइगी जे डाउनलोड तौरगा Facebook तसु अदगी अतोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा दुम थादोरकपा अदुगा अखोइगी ओइबगी पोट अमखक अखोइना कितंग अदुदा हादि मयाम गिनी नको अदो तौबदबु अखोइ इहुल वन दुपदि मयाम गिनी दुम थाजोक जगिबनी अदुना मयामनसु दुदा येंबिरगा अदुगी मतिक सपोर्ट तौबिरै अदु इहुल सीजन 2 सिसु अखोइनसु अदुम मयामनसु सपोर्ट तौबियु अदुगा अखोइ हंदकति OTT ऐप अमा इपोम मीडिया हाइरिबा ऐप असी अखोइगे मयामना दुदा सब्सक्रिप्शन लौबिरगा अदुम इहुल सीजन 2 सिसु थागी ओइना अदुम थादोक चरागनी एपिसोड मथंग लेपतना सीजन 2 सिमा पुलप अखोइ नंबसो याम अदुम लोसिनजरे अदुगा पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज तो जिक लेजरी अदुगा एपिसोड 1 असी जून की 2022 जून सिदा इपोम मीडिया ऐप असिदा दुम थादोलानी मसी ट्रेलर जे लॉन्च तौजखरे अदो हौजिकी ऐप तुदा दुम यावरमनी ट्रेलर दुजो दुना मयाम ऐप से दुम डाउनलोड तौबिरो हौजिकतगी अदुगा दुम मथंग येंबिबियारनी nasi akhoi ihul lovers sing na hai tare ko akhoi ihul jibu yeng bingba taragadi akhoi ipom hariba app asi download to san biro na haibi bani mayam da ado sojoi soidana mayam na su akhoi ipom hariba akhoi app asi ngasi dagi download to san biro na su haijari ko thank you once again mamangda miyamna yamna pamnaba web series ama oikiba adugumna ihul season 2 asi su miyamda anobu mahau amadi inot hapa ngambo oresunu haina Mami Mapao gi Michael dagi yafimangol thamjeri Hojik lobirasi ani sumo pauda Imphal Music and Arts Festival Sagolban Youth for Green na present tauba Dreamcatcher Entertainment ni support tauduna Imphal gi GM Hall da pangthokibagi Mapao amu meeting taminasi ke Mami Mapao yengbirba meeting tabirba kuma pu tenzing amadi ready na taramo chari asi akoina lecture bum asi GM Hall dani duga akoina mayam yengjeu event asina Imphal Music Art Festival ga mari leinana ngasi artist ke amala ibasiga tenanjuna wari sanhanjaduna mayamdasu event asigi saurokpa akoigi samri amako mayamda yenghanjage aduga ngasigi band singsida yamna interesting oi band ngaktani adu renade khambige band singsi kana especially mayamda khorang na ngainari ba the koi dirty stride vashak adagi jozo haina koi band singsiga unabai tanja adu puna lawminarasi lomi sadi matang wari sanhanjaraga mayamdu thenganjage aduna changasine adudi ko lambi ki divider da thariba pambi singbu hingat handuna asangba lamdam ama oihanabagi pandam da semkiba Sagolbal Youth for Green na sinduna Imphal Music and Arts Festival pangthokre and I just realized you're nothing to me. Is anybody here who wants to die? Is anybody here? I thought of that, just shared this my heart. It breaks in my soul when it tears me apart. At times I was off, I was scared to show you, but now I wanna hold you until I can't hold you. Without you, everything seems strange. Your name is forever planted in my brain. Damn it, I'm insane. Imphal ki GM Hall da pangthokiba Imphal Music and Arts Festival adu Dreamcatcher Entertainment na support tawduna pangthokibani Imphal Music and Arts Festival adu da Manipur gi maming lairaba band sing gi manung da ama oiriba The Koi The Dirty Strikes amadi Iom gi performance sing su utki loinana Vashaf amadi Dozo gi live acoustic session amasu chathaki doriba artist ase Mr. Dozo to ke matik phajaba performance amde pb gre adu yamba si krai dagi oibirabano aduga hojiki ming jina kamain to bono ke amna interesting oiba Dozo ase aise sa sagol tera dene like tera lokko kum ka hetare ko ado dagi ne dum like aigi kaino hagadi aigi sina hompoe dum tera dai ne do Ronald Bros se tasenam ki dei thangabza dei we
ꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ almost 2 decade ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯁꯨ ꯖꯦꯃꯣꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 2000 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2000 mid of 2000 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯋꯥꯁꯛꯀ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯕꯥꯁꯞꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯁꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯕꯥꯁꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩꯗꯤ ꯇꯥꯖꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯕꯦꯅꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯄꯨꯟꯈꯤꯅꯣ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯆꯂꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥ ꯁꯟꯖꯤꯠꯀ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯇꯝꯃꯝꯕꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯗꯥꯗꯩꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥ ꯁꯟꯖꯤꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯈꯪꯖꯅꯤ ꯗꯥ ꯀꯦꯟꯗꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯗꯥ ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯖꯁ ꯂꯥꯁ ꯃꯟꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯒꯃꯤ ꯑꯅ ꯀꯦꯐꯦ ꯑꯃ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯈꯤꯕꯗ ꯗꯥ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯒꯤꯛꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ Ben, the two of us, we live no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Thank you. ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯗ ꯀꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯅꯕꯩ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯤꯟ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩ ꯇꯣꯟ ꯔꯤꯁꯤꯀꯦꯁ ꯑꯩ ꯖꯣꯇꯤꯟ ꯑꯩ ꯀꯃꯂꯦꯁ ꯒꯨꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ 35 ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯗ ꯀꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ आर्ट एंड कल्चर सी पुलप योखत्मिनवा अखोइना मयामदा ख्वाइदगी मयामना याम पामनबा बेन अमखक मयामदा थेंगनानजगदौरी अदु इयोम लेजरे सिदा मेंबर्स खदिमको अदु अमनि दिवाली माले अदुबु हजिक लेरिबसिंजे मयामदा अदुम इंट्रोड्यूस तौजगे असोंगी मिंग लेफम हाइफेट हाइबिरमो अदुगा बेनजिदा असोमना ओइबिरिसे करिनो ड्रमर रा वोकलिस्ट रा अदुम मयामदा खंगन बिरमजे हाइता आई मिंग केनी आई उरिपोक्ति आई बेनजिदा बीएसएन ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁ ꯏ ꯐ꯭ꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯣꯡꯔꯥꯏꯇꯔ ꯀꯣ ꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯒꯟ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯑꯩ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯊꯤꯜꯂꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯒꯟ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯔꯦꯒꯟ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯩ ꯏꯌꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯍꯟꯖꯕꯗꯣ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ अहानब फ्रंटमैन लाक्सगे इयोम बेन से कमायना होरखिबनो अदुगा इयोम बेन से ngasi handaki corona loiraba matungsida covid ki pandemic loiraba matungsida event se aduki me matik performance togre karam mafamdana kwai dai nungai gi haibdum अखोई से 2015 दा हो तौरखिबने को अदो अहामदा अइंगोंदा इसै लिरिक्स खरा इनि इ को खर लैबा अदा मिदि लैतबा अदा आइगे सुम गिटार खोंग पुंदि पुनबा बेन ओन तोमिनद्रिबा प्रशांत हाइबमगा सियोनाथ हाइबमगा ले अद मबानी से प्रशांत सिंह सिजुम यावे खोंग सियोनात्या मपान थबक तौ लेरी अदो ngasi je ngasi baw yor ije khoi hum jina han sagat charaga ko han drummer amu leramde the bassist leramde amai sagat charaga tamna mayam se sum san thimina ji khomina ji mateng pang biu regan da jumangai hadak regan thimina isen de covid lor matung dei ne ba regan da joina jum hai adum drummer se leitre regan kha mateng pang biro toroga
लाइव कुम खर सच्ची खोसी दुमाइन तौरगा असी जे अदुम अखोय मंगा परफॉर्म दि तौरी हुजिक से कन्ना मैम बुंग असी की इवेंट असिदा ख्वाइदगी मरु ओइबा मिसक अमा मैम ने मसक ताकचगे हाइबदि ngasi की इम्फाल म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल हाइबा थौरम असी की ऑर्गेनाइजर सु ओइबिरिबा अदुगा द डर्टी स्ट्राइक्स हाइबा बेन असी की फ्रंटमैन सु ओइबिरिबा अदुगुम्बा याम इंटरेस्टिंग ओइबा मिसक मखकनी ngasi की थौरम असी याम माइ पाकपदा याम अचौबा थौदांग लौबिरिबा को इसागी ममिंगा लेफमगा मैम ने मसक तापिरम आइगी मिंग हाइकुजम केनेडी अदो आइगी लेबम नो संगोमन बिजोगुमी द ऑपोजिट थांगेम लेरक सो हाई इम्फाल म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल से अदुम द प्लान तौरई से क्याम कुइबिरगे अदुगा करी पांदम दखि तौबिरगे नाबदो मैम ने खिदंग थमबिरम सिगी प्लान जे ब्रो लाइक सिंस फॉर द लास्ट अदुम 4-6 मंथ दगी कोइन सम संगोमन लाइन की डिवाइडर की मैम लोई सिबो दु उबदुदा कोइना संगोमन दगी यूथ टीम हम सेमगा उजेम द हिंगा हन जे हाइबगी पांदम दा दुमाइना वी जस्ट स्टार्टेड या फजब पांदम अमा खंगनि हाइजे बतारे को हुजी की ओइनदी अदुम अखोय से तौरिजे कुइरे सिंस 2010 दगी इसे ओइना ममांग दि बिदुम याव ताजु फजन मेनली अदो हुजी की ओइना ओइगदि दुम याम थुने पेनजे हाइ तारे अखोने एक्सपेक्ट तो मंग योद्रगाजु बट वी आर वेरी satisfied because like lots of new fan new people Imphal is changing Imphal jam change tawre thainga mandre adu khoini nungai ba ticket kakbugi system jima huji amna leide thain di apna khomre rock boy ga ticket kak su ya do ti rock boy ga ticket kakna bagi system je dum huji amna phadana leide haitar sim di hai je ben mayam ama huji wari sanaduna mayam da thengna hanjagre huji ख्वाइदगी नुंगाइबा अखोइना दि खंजगरे को ख्वाइदगी नुंगाइबा बेन जे करमनो अदुबु ख्वाइदगी नुंगाइबा से आइगी ओइनादी द कोइनी अदुबु नुपी की ओइनादी द बशक हाइबा बेन सिना हाइदी फीमेल सिंग द खोगी याम स्ट्रांग ओइना नाइट सिदा थोला खोगी रॉक खोगी मयाम द परफॉर्मेंस पी बसे सी आइगोने याम नुंगाइजबा हाइतारे खोगी नुपी अम ओइना खोगी निंगबा हाइदी अपामबदो हाइदी सपोर्ट फुल सपोर्ट तो बिरगा फैमिली ने तोरा थोला पजे सी याम नुंगाइजबा हाइतारे को अदुबु बट ngasi khwaidagi nungaiba hena nungaiba haragadi mayamna ju pamna khiba the koi sine ba ko ado je akoi du jam surprise oina hai tare nupi am khona lead singer ga mo oiraga ko yamna chu taba nungai aduga hoi the koi aduga mayam da hojik mathang mami pauna events mayam am puraktuna mayam da paujel asi pibiri adu mathang da su atopa events ama amuka natra na atopa events mathang mayam da next month da amu khogi world environment day ga mari leina na amu mayam da khogi paudam jarake ngasi oina di mayam da kaina bagi athang nizari aduga tenzing amadi renina na ngasi da maktadi kaina me athang nizari lambi gi divider da thari ba pambi singbu hingat hanabagi pandam da sim khiba sagolban youth for green na Imphal music and arts festival haina asigumba music amadi art ki oiba festival ama pangthokliba asi yamna magthagat ngai ni haina mami paw gi maiki dagi thamjai Mumbai gi Washing Navi da leiba CIDCO convention da pangthokhiba Talentica Mr. India International 2022 da Mr. India International Tourism 2022 gi mingthol lawrakraba Hairanggoithong Nauria Pakhang Lakpa Lekai dagi Soram Oscar bu taram no okhibagi paudam Talentica Mr. India International 2022 da Mr. India International Tourism 2022 gi mingthon fanglakibata natana Best Personality gi subtitle lawrakraba Hairanggoithong Nauria Pakhang Lakpa Lekai dagi Soram Oscar Imphal da thunglakibaga loinana miyamna taramna okre me taraga humdoida Mumbai gi Wasti Navi da leiba Sidco Convention da pangthokhiba Talentica Mr. India International 2022 da Soram Oscar na Mr. India International Tourism 2022 gi title ga loinana Best Personality gi subtitle lawrakibani masida natana handak Jamaica da pangthokadoriba Mr. International 2022 da Soram Oscar na India gi mahut sinduna saruk yagadoribani Jamaica da pangthokadoriba Mr. International asidasu India ge mahut sinduna saruk yagadoriba Oscar na leibak asigi mingchat purakpa ngambo oibiu haina mami paw gi maiki dagi aifamgol pizari matang swaida yamna tienba break amatang lawjege khongle yang hanjarake impact tv wi eng taduna leibiu
Welcome back adom na mityang tabiriba asi Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi Marifu taraga mathoirak suba episode ni break ki matungda puzirakliba Mapao asina COVID-19 pandemic na maram oiraga yaithoptuna lakhiba taraga nipan rak suba Shumang Lila Ningtham Kumhai 2021-22 Manipur State Shumang Lila Council na sinduna koning mamangda leiba Sumang Lila Sanglenda hawdokhibagi Mapao amuk mityang tabinasi Numit Taramathoi ni chopna chathagadaba taraga nipan rak suba Sumang Lila Ningtham Kumhai 2021-2022 Chief Minister Nongthombam Biren na hawdokre Manipur State Sumang Lila Council na sinduna Imphal gi Palace Compound laiba Ibo Yaima Sumang Lila Sanglenda taraga nipan rak suba Sumang Lila Ningtham Kumhai 2021-2022 adu hawdokhibani Chahi khudingi Manipur State Sumang Lila Council na sinduna pangthoktuna lakliba Sumang Lila Ningtham Kumhai hawkiba chahi ani COVID-19 pandemic na maram oiraga pangthokpa ngamdana thingthaduna leirakhibani May kundagi na May kuntra fawba chathagadawriba taraga nipan rak suba Sumang Lila Ningtham Kumhai da punna lamdam asigi lila kangbu taraga mathoina saruk yari loina na Ningtham Kumhai asigi ahawba numita Peacemaker Artist Association ki lila kangbu na sanaba lila mau ahum ningol ama Miyam da utki. Mami ngathadi palroge figi lila Sumang Lila guma yauramba yaurakanda nari ekanda hanna yengnana bami leitabaduna phamungda taraga leiba the hospital gawda pukhaningai pukhatpidabagi mawong haidi pukhaningai leitabagi haibadare neko adunga mayamne sum ubadagi neina Chief Minister ki Haksel ki tengbang na hobokriba aduga artist sing ki tengbang ai dana khoino ji sahi humpu gi mathak surogadi palising mari mari ra kokam tarukabla lising ani changa ama lising mari ama adamai to gana artist mayam puna maksi Sumang Lila gi maintenance ki grant lak kunnama kuntra ama budget hapadu de soi namadu madai hapage haidan madu madai haidan lakok terangge Kunai amagi afafatta semdokpada achauba thaudang lauriba Sumang Lila bu yokhatpada asigumma lila gi kumhai sing pangthokpa asina achauba thaudang lauribani makata nasu asigumma lila gi kumhai sing leptana pangthokpa ngambu oisanu haiba wafam Mami Mapao gi maikidagi thamche Hojik amuk inyang taminasi nipan rak suba nongin kumhai Manipuri Music Video Festival 2022 Film Forum Manipur na sinduna Imphal gi Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokhibagi Mapao Film Forum Manipur na sinduna nipan rak suba nongin kumhai Manipuri Music Video Festival 2022 Imphal gi Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokre loina na tongan ba category gi award singsu lanthokre Best Music Video on Native Content and Cinematic Excellence ta thazgi macha morambi Best Music Video on Creative Experimentation da khumzin krabat lamai Best Music Director Surmani Risi Thazgi Macha Morambi Best Singer Male Arvind Soibam Khumzin Krabat Lamai Best Singer Female Pinky Saikom Thazgi Macha Morambi Best Lyricists Narendra Ningomba Khumzin Krabat Lamai Best Editor Nareshwar RK Thazgi Macha Morambi Best Director Nareshwar RK Thazgi Macha Morambi Best Actor Male Sunny Kumar Nausekpam Khumzin Krabalamai Best Actor Female Rina Ningthauzam Aigi Imado Hairiba award sing asi yauna tongan ba award kaya amasu langthokhi Special Jury Award. COVID-19 pandemic na maram oiraga chahi ani nongin kumhai Manipuri Music Video Festival lep luruba matung chahi asigi oina mai pak na pangthokpa ngamgiba asimak thagatningai ni loinana makhata na su lepa leitana chahi khudingi mai pak na nongin kumhai Manipuri Music Video Festival pangthokpa ngambo oisanu haina Mami Mapao gi maikidagi yaifa pausel pisari
Pakhangma Films Entertainment ki banner makhada Joy Chan Moirang Chan direction piba Manglan ipak tu da haina minthon ba Manipuri feature film miyam da kudol tamnabigi da mag same saba pomnamak losilapagi Mapao ase amuk mit intabinasi. Pakhangwa Films and Entertainment Black Moirang Tem Vasanti Devi na present over Malangi ipak tu da haina mington ba amli jailon featured film atuba matam da miyam da kudol tamna na ba sem sabaki tabak lo shilakle Joy Chan Moirang Tem gi direction makada Pakhangwa Films and Entertainment na putok ba Malangi ipak tu da hairiba film asi lakliba mekun ga mapan nongmaijing numita Palace Compounder laiba Manipur State Film Development Society MSF DS ki auditorium the premiere show ut na napagi damak sem sari Malangi ipak tu da hairiba film asida Silhaiba Artina Poirei Janu Ido Hemabati Sam Kishore Ratan Lai Purneshwari na chingbana maru oiba saktam singlangli and action. Modai se hana khoi gi manglan gi ipak tu da hairi ba film ase aina khoi gi web novel loina hana leramane khoi YouTube channel lamada khoi gi chan nin loi samna wari oina nis thagat bai tare mana magi wari da mina para thagat pa aduda story je aina sum khoi gi team hai tare ko screenplay gi team khoi gi team na SC stories ma select tor se film oina nam ase na hara khoi je mamang sei dei nam ba hojabane ko thengdara su thengdana khoi 29 me hadak is the release to dore Sunday da ko aina babok mayam da su adagi de khoi hanagi listener hanagi magi hana base customer base le jagre hai tare babok audience le jagre hai tare mayam du da mayam na khalam du je khoi na wari ta bu gi hena nungai ga dra natra nungai roidra haibagi confusion am lei ba ko adu confusion do copy na ba amutang lakpiro MSFDS ta pung ani gi show mane pung tar ki show ne lei ba ko silaga bijeng ta biro adu mayam gi mot tu su akhoina lawra se kai kai hai ge do ma to ge do date 29 se soina lakpiyo yeng biyo aduga apha phata mayam do comment pi biro ai khoi gi su no semdok sadok pa ya ba character khangde am khangde khoi gi akoina sarak pa character sing da du phata ki comment sing du pi biro ai nai viewers sing da thamjagi film si da ai se ai role se ba kenone doctor amagi character ne aduga yamna imung na kai haitare aine yam nungsijaba nupi makhak imung manungna na thairaga thambiraga sigre haidana na thairaga thambiraga aina sugang khangna da nupi mabu ai nupi oina luhongaga madaidu da tholopa crisis me ama sagat pa dugba film mane hajim ta edum hana lainari ba machat ki film ni adubu kitang di seasonal romantic da kitang tongan ba yamna wari jam nungsi film mo ene ne khal Manglang ipak tu da haina mingthon ba Manipuri feature film asi mai pak na loisinduna khurau thang ma yaudana miyam da khudol tambangam oi biu haiba wafam mami pau gi maiki dagi thamje COVID-19 pandemic na maram oiraga chahi ani lep luraba matung numit mari ni chupna chathagadaba marirak suba Sirilili Festival 2022 nungai raba thoram kya ukhul gi tongan ba mafam singda pangthokliba asigi Mapao amuk miyang taminasi Sasa bangkok lah kan ada gede bisa. Bangkok lah ini gede juga welcome service. Kurang.
Numit Marini Chupna Chathagadaba Marirak Suba Sirui Lily Festival Urkhul District Sirui Village Ta Hojokre. Government of Manipur na sinduna pangthokliba Marirak Suba Sirui Lily Festival asi Urkhul District tongan ba mafam ahum Sirui Village Tangkul Nagalong Ground amadi Bakshi Ground da chathari Festival asigi manung channa Sirog Miss Sirui Lily yauna tongan ba entertainment amadi tracking gi oiba thoram kaya amasu chathari Directorate of Tourism, Government of Manipur Yiminyang Makhada Pangthokliba, Marirak Suba Sirui Lily Festival 2022 asi Mapungfana Pangthokpaga Loinana, Tungdasu, Makhatana, Hena Chauba Mawongda Pangthokpangambu Oisanu Haina, Mami Mapao Maikidagi Yafamangol Pisari. And that's all we have in this episode. Matang episode ta Anoba Mapao Kyaga Loinana Amulak Chege. Until then, keep watching Impact TV. Bye bye.